umuhanzi Nzigiyimana Fidèle, umwe mu bahanzi nyarwanda baririmba imwe mu njyana dukunze kwita gospel. Mu bundi buryo ni injyana y'ivugabutumwa, kandi bimenyerewe ko abahanzi akenshi bigarukira mu mpano zo kuririmba. Gusa Nzigiyimana Fidèle we yakomeje kwagura ivugabutumwa mu buryo bwo kugenda akora ibikorwa bitandukanye by'urukundo byo gufasha abatishoboye. Iri ni itandukanyirizo n'abandi bahanzi tumenyereye, kuko we afite umuhamagaro wo kugenda akora ibiterane bikomeye mu gihugu hose by'ivugabutumwa byitiriwe turwanye karande mbi. Umuhanzi Nzigiyimana Fidèle mu ntangiriro z'umwaka ushize 2017 yatangiriye mu murenge wa Masaka kuwa 13 z'ukwa gatandatu 2017, aho yafashije umuturage utishoboye kumuremera ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Masaka. Aya namwe mu mashusho y'ibyakozwe kuri uwo muturage wa Masaka. Amagambo yawe iyo yavuze uyashyira mu bikorwa, shyira mu bikorwa. Amubesha Yesu we, amubesha turakwemera. Amubesha Yesu we, amubesha turakwemera. Ibyo wavuze Yesu we birabatunguye. Yesu we, Yesu we, ishuri ryose burya ni ishuri ry'ibigeragezo, ntabwo riba ryoroshye, kandi ibigeragezo ni ishuri rya buri wese. Iyo uryiga waravuganye n'Imana, uraryiga rikakugora, Umuhanzi Nzigiyimana Fidèle yakomeje igikorwa cye cy'ivugabutumwa mu giterane cyiswe turwanye karande mbi, akomereza mu murenge wa Masaka kuwa 16 z'ukwa 9 2017, aho yafashije imiryango isaga 50 mu buryo bwo kubishyurira mituelle de santé, ubwisungane mu kwivuza. Si ibyo gusa kandi, kuko iki gikorwa cyatumye abantu barenga 300 bihana nyuma y'uko basobanukirwa karande mbi ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Masaka. Aha umuyobozi waje uhagarariye umurenge wa Masaka yatanze impuguro ku baturage bari baraho, abigisha akomoza kandi ku madini n'amatorero ko bakwiye kugira ibikorwa nk'iby'uyu Nzigiyimana Fidèle bifatika, kandi hagiye hagaragaramo abahanzi batandukanye nka Isayi ndetse na Theo bose babireba n'abandi. Si aho gusa kandi, kuko igikorwa cy'ivugabutumwa cyiswe turwanye karande mbi, umuhanzi Nzigiyimana Fidèle atiyemeje kugikorera mu mujyi wa Kigali gusa, ahubwo agomba kugikorera mu Rwanda hose no ku bufatanye bw'inzego z'ubuyobozi. Nyuma y'igihe gito gisaga amezi agera muri 5, yaje gukomereza igikorwa cy'ivugabutumwa cyiswe karande mbi mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi. Aho ntibyabaye nk'ibisanzwe, kuko byamusabye kumarayo iminsi igera muri 2, tariki ya 10 na 11 Gashyantare 2018. Ahangaha akaba yarafashije imiryango irenga 70 abishyurira mituelle de santé, ubwisungane mu kwivuza, ku bufatanye n'umurenge wa Ngamba na ADPR Tarangara.
aha kubw'imbaga y'abaturage bari aho byatumye abarenga 500 bihana bakakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo nyuma yo gusobanukirwa karande mbi ku bufatanye n'abavugabutumwa batandukanye. Umuhanzi Tugimana Fidèle akomeje gutegura n'ibindi byinshi bitandukanye muri uyu mwaka wa 2018 turimo. Murakoze. Ngewe wabagezaga iki cyegeranyo yari Amahoro Pacifique.